Alright, ngiyabingelela igama ngosiphiwe Mfoka Ntombela bengicela nje ukuthi umuntu uqala ungena kuleli khasi wenze kulolu cofozo subscribe button ukuze kuzothola okuningi okwenzakalayo. Yabona ke uhlelo isigaxa njengoba ke sikuphathele uhlelo nje lapho khona umuntu asuke ezoveza khona into ayikade efisa ke ukuyitshela noma umunye umuntu kodwa ke futhi akwazi ukuthi futhi engatshela abantu ngalenda akwazi ukutshela umndeni wakhe ngisho ke usisi wakhe ngisho ubhuti wakhe azwana aseduze naye. Kodwa njengamanje engakwazi ukuthi ume edede lento ngoba kuthiwa ke ukukhuluma kuyakwenza ukuthi ke uhile wenze le nto yokuthiwa uhila ngoba ke kuthiwa khona into esukayo lapha emahlombe. Kodwa ke njengamanje sibhalwe usisteri la siswama sikubingelele. Yebo sabona futhi njani? Siyaphila siswami. Yeah. Eyakhe inkinga iyiphi siswami? Olami udaba lome kanje. Sithi ngasuka ekhaya yabo. Kahle ngumuntu ongasenabo abazali. Yeah. So ngisuka ekhaya ngize la eThekwini ngizofunda. Yeah. Ya kufike kwabanzima ke. Yeah. Financially. Yeah. Bekunzima nje because akekho umuntu ongisizayo. Yeah. So ngeke nesifasa ongekho yini? Bengikade nguthola kodwa ke phela nayo incane mfethu le mali ayingenelisi nje izinto engidingayo. Yeah. Yeah, so nginabangani mina abaphuma kwindawo ezi-right yaku rich families. So yabo bona bathola yonke into abayidingayo. So kuloko ke ngiyadecide ukuthi yazi ukuthi content angenzela imali fast. Yeah. Yabo nje ukuthengisa ngomzimba mhlawumbe yabo yona into engavele ngayicabanga nje ukuthi mhlawumbe ngangisiza yabo. Yeah. Yeah, ngigcine sengithengisa ngomzimba ke it's been 3 years now ngithengisa ngomzimba. Yeah. Ekhaya bazi ukuthi ngithengisa ngomzimba and kuba nzima nokuthi ngikoduke because sengajwayele nokugqoka izinto ezincane angisakwazi nje ukugqoka nje into yabo ehloniphekile because vele sengijwayele ukuthengisa ngomzimba. Anginankinga nokuthi ngihambe ngomzimba wami. Yeah. Yeah, so manje inkinga yami sekuthenene ngiyafisa ukuyeka. Yeah. Ngiyafisa ukuyeka kodwa kunzima. And angazi ukuthi yini engangisiza because kunzima. Ngiye nje yazi ngesinye isikhathi ngizama ukuthi okay angeke ngihlale mhlawumbe ngingayi khona mhlawumbe ngike ngizama ukuyofuna umsebenzi nezinye izingane. Yeah. Mangifika lapha yazi ukuthi khona la ngakhona nje. Sahlala lapha yana kwathiwa kuyaqashwa vele so nganginethemba vele ukuthi ngizoqashwa nami. Kodwa bathethe bonke abantu engihamba nabo cabanga mina angizange nje ngize ngithathe ngayibuza ukuthi how why mina bengangithathanga. Okay shithi ngathi ngeke ngiyabona ukuthi angisebenzeni naleyo ukuthi ngilo ngifuna umsebenzi yabo. Ngiqhubeke nalento le yokuthengisa ngomzimba. Kangokuthi ke ukhona lo muntu lo obese ngenza ukuthi ngibe right. Ubhuti wase Nigeria ngeke ngikwazi ukubiza igama lakhe. Yeah, lo bhuti lo wase Nigeria. So uyena umuntu obekade ngiphaka mnandi. Ngingasho ngithi ngiphaka mnandi. Kuba bonke abantu esengibathengiselile nje uyena umuntu ongiphaka mnandi. So into engenza ukuthi ngize ngifuna ukuyeka kahle iyona ukuthi usehambile yini. Usehambile ke kwamkhona ukumphoqela ukuthi agoduke. Kahle vele besingathandani kodwa naye ubenako ukuthi yabo ngimnika kahle. Yeah, so uke manje awuhambanga naye wena mesehamba. No, bengeke ngikwazi ukuhamba naye phela mina ngenza imali lana. Ngeke ngize ngikwazi ukuhamba naye. Kumele ukuthi ngenze imali mina and angeke phela uzumthemba umuntu yabo. Yeah, vele unginika kamnandi kodwa ngiyenze ukuthi lo muntu unonkosikazi ekhaya. Yeah, so laba bayakwazi ukuthi bashiya unkosikazi emakhaya bebuye beze la. Mebefika la ngeke vele bazi bakhuluma iqiniso nanokuthi ke mina ngikaze ngize ngikhulume lutho lutheni naye ukuthi nje sinikana kamnandi. Madayiselana. Ngidayisela kamnandi nawe ukhokha kahle. Ngimthandela naloko. Manje ke iyona lokho ngenza ukuthi ngifuna ukuyeka because noba kuthiwa ngiyazama ukuba ne-boyfriend. I last mhlawumbe 2 days nje I'm last because vele angimfuni mina umuntu olalayo ngidinga umuntu ozongenza yabo ngidinga ukwenziwa. Mahlangana ahlukane. Angifuni umuntu ozohlala lokho ngimangilisicefe la lengicontrol mangiphuma uzongibuza ukuthi ngiyaphi no angifuni into enjalo. So angazi ukuthi yini engangisiza kona ukuyeka ngiyafuna kodwa manje kunzima because nomsebenzi ayikho. Umsebenzi ayikho kahle vele into engifake lapha iyona indaba ukuthi umsebenzi ayikho and kunzima ukuthola imali. And iyona ndlela elula ukuthi ngithole imali mina. Manje waqanike mhlawumbe lo muntu wawusuthandana naye kwenzakalani ngakhona mhlawumbe usafunda kwenzakalani mhlawumbe wayekwazi ukusiza financial. No, umuntu angikade ngijola naye ngaleso sikhathi sasijolela nje vele sasifika esikoleni sonke. So obvious now lo muntu ulindile imali kubazali ulindile imali ya NSFAS kuba nzima ukuthi anginikeze nje zonke izidingo zami engidingayo.
ya futhi ke nami ke akekho umuntu ongisiza ngoba nayi vele abazali bakhe abaphelele unomama kuphela nomama akanayo ingane eyodwa unengane eziningi emetha isize mhlawumbe ziphi imali kanjalo yeah kodwa ke uma uqhathanisa nje ngokweinduku nje mhlambe ngokuqhathaniswa ngale Nigeria mhlawumbe uma uqhathanisa nawana eSouth Africa khona kodwa umehluko kanjani umehluko yo ukhona umehluko futhi mkhulu mkhulu wenzakani ngale ngaphandle yabo lo ngaphandle yeah ayishem yabo into yakhona i-right I mean angeke ngize ngithi inkulu kodwa nje i-right nanokuthi angazi nokuthi ngizothi bayakwazi ukwenza yini yazi khona lento le ngathi ama peanuts thizeni or ngathi lunch bar uthole yona wena ngiyacabanga ukuthi khona lokungenza ukuthi wongazoyithole vele no akekho umuntu wala eSouth Africa ngathola kuyena le nto leyana uyena lwabhuti lwaseNigeria umuntu engathola kuyena lento le njengoba ngisho ukuthi oyena umuntu owangenza kamnandi empilweni yami yonke since ngayiqala lento lwabhuti uyena wayenza kahle manje la eSouth Africa ke uma uthengisela abakhona uyakwazi ukuthi uvale isikhala sabo yabo bhuti njengoba ngila mina ngithe isizathu sami sokuthi ngifuna ukuyiyeka yonke lo msebenzi lo indaba yokuthi lo muntu lo akasekho chaza ukuthini ke lokho chaza ukuthi oyena muntu obenginikeza kamnandi uyena and akasekho manje noba ngithi ngiyazama ngoba ngifuna imali kodwa akekho umuntu ovala isikhala sakhe kodwa uyakwazi ukujola noma uzokwazi ukujola njengoba sekuhambe inkunzi yale Nigeria ngathi kuzobanzima lokho ngoba phela ngeke ngazama yabo ngike ngazama ukuthi ngifuna ukuyeka yonke lento ngazama ukuthi ngijole kodwa ayilastanga tshela ukuthi akuphela ngisho iviki sijona lo mfana because ube na ukuthi ufuna ukuthi ngihlale endlini ngibe naye kodwa I mean ngeke ngazama nje ukuhlala nje u2 days endlini hayibo umuntu avela nginike kayi1 besalali yini le manje ube nalo ukuthi uzoclub social 1 round bese uyalala yini I mean angeneli mina lokho kodwa uma ungathola ungakusebenzisa kahle ke mhlawumbe ekuncenge lako 6-7 nganela ngiyacabanga ke mawukuthi mhlawumbe ngenze ukuthi ngimthole kodwa kona ngiyacabanga ukuthi akekho umuntu ongenza njana lo waseNigeria and ngiyafisa ukuthi kwenze ukuthi abuye ngiyafisa ngempela ukuthi nje ebuye manje saxhumana naye no kunzima ukuthi sixhumane besixhumana ku WhatsApp before ihambe I mean after ihambile siye saxhumana kancane nje ku WhatsApp after that yowathula njengoba ngisho ukuthi angithembi noba mhlawumbe unonkosikazi noba kwenzakala so sesaxhumana kancane nje after that ngambona sethule ke angazi noba ngiblockile noba kwenzakala yini nami ngisayihluphe phela ngokuthi ngilonge ibhizi ngilonge ngimlandela vele akasekho ayikho vele nemali azonginiyayo na njengoba ngekho manje awukaze nje kwi-experience nje yangemuva ukuthi njani le phambana awukazi izame leya well iyazibhudile lapha kulezi zinto lezi zokuthengisa wenza noba ngabe yini umuntu ayicelayo yabo mayicela lo kasuke ayicela ngaleso sikhathi uyayikwenza lokho bese ke ushiyana imali kushiyana imali lapho ukuthi mawuthi ufuneka ngemuva obvious phela kumele ukuthi ugeze phela nayo imali manje baqaqa ninike khona ku Virgin khona I think it's been a year now because it's been 3 years in eating something so I think it's been manje bayishanga emuva bayishanga phambili and you can kinga ku right it's ku right ngiya enjoy futhi because iyona into engisevele ngiyatshela ukuthi vele ngiphila ngayo le so nje ngi right and ngicabanga ukuthi nama kuthiwa ngiyayala ngiyamdinga umuntu yabo ozongenza ngalendlela uzongenza ukuthi ngibe right ngalendlela hayi manje nje isiphi nje isifundo sifundile bakithi lokho nje waqala usangena esikoleni useza njengamanje njengoba nje seyilila kanje kuba buhlungu yazi because ngiyabona abantu bengijwalene nabo bengihlala nabe raise sebeya graduate and mina umndeni wami mhlambe lapho ubhekile ukuthi nami ngiyabanika phela imali because nginayo vele imali ngiyabanika le mali engisuke ngiyithole la abazi bona ukuthi ngenzani so kuba nzima kimi mhlambe maybe ebuza nabo ukuthi kanti wena uzograduate nini kuba nzima ukuthi ngichaze ukuthi no mina ngayeke esikoleni yabo nje kuningi engikufunda ngalokho cause yabo ngibenginabo nabangani and abangani bami bebengayazi lento lena because bengiyifihla bona sebegraduateile manje nje ngathi nje kubona ngishintshe isikole
ngathi ngishintsha isikole angisathanda ukufunda lana and abazi bona ukuthi kanti mina into ebengibhizi ngayo ile bazi ukuthi sonke lesikhathi bengikade ngifunda and umngane wami nje unokungibuza ukuthi how kanti wena uzograduate nini course siqedile manje angibe nazo impendulo zalokho because angazi ngemphendula ngithini and omunye ngaze ngamblocker because angazi noba sekuhlangene nomona or cause unokuposta izithombe zakhe yabo fake igown yakhe lenyana nje ese graduation so mpula ya uyabo angazi ngiyacabanga ukuthi sekuhlangene nawo umona nanokuthi nami ngabe ngilapha yana manje kodwa mina ngakhetha lokho ngiphinde ke ngiblame ke nabo abantu laba abangikhulisile I mean angikhulelanga endaweni right so since bengihlala no aunt wami nomalume yabo bebenako nje ukuthi bangitreat ngalendlela le wrong ukuthi vela nginabo abazali and bebengangiphi imali abanye abantu enginoba bekuzala lapho kodwa ke ayikho into engayenza njengamanje angazi kona ngiyayisola bakithi ngiyasola ngathi ngaba right siswami manje sayimisele nje nawo lokho uyofesa iyona into engisayimisele ngayo le ukuthi ngifese nje manje because ile mpilo le ayikho right nje ngiyabona ukuthi hayi shuthi angazi phela ngeke ngize ngigugele la kubeni ukuthi ngithengise ngomzimba ekugcineni kumele ngithole umsebenzi right for me nanza kwethu ngiyethemba ukuthi ke nizwile udaba cela ukuthi inkosi yami nimbhale lapha nama comment bafethu ukuze udadewethu ezokwazi ukuthi elapheke asizeke mhlawumbe ke lapha eningakwazi ukuthi nimsize khona bafethu unzima bafethu emhlabeni kanti ke nawe ungakwazi ukuthi usibhalele bese siyakwazi ukuthi ke ukwazi nawe ukuthi uhile wenza lento okuthiwa ukuhila